U drevnoj Kini, general Li je bio poštovan zbog svog briljantnog uma i mnogih pobjeda. Jednog dana, ogromna invaziona vojska, daleko nadmoćnija od njegove, ugrozila je samo postojanje njegovog kraljevstva. Njegovi uznemireni savjetnici očekivali su da će odmah osmisliti veliku, agresivnu strategiju. Urgirali su: generale, neprijatelj je pred našim vratima. Moramo odmah pokrenuti kontranapad. Ali general Li je uradio nešto neočekivano. On je jednostavno sedeo u svom šatoru, miran i nepomičan, 3 duga dana. Meditirao je, posmatrao detaljne mape, slušao izveštaje i posmatrao svoje vojnike kako treniraju sa mirnim očima. Njegovi savjetnici su postajali sve zabrinutiji. Šaputali su da je njihov čuveni general možda ostario, izgubio oštricu ili čak hrabrost. Bojali su se da je njegovo neaktivnost znak slabosti, što je dozvoljavalo neprijatelju da se približava sve više, bez otpora. Ovo je bila uobičajena zabluda, velika obmana koja je prevarila sve. Ali general Li nije radio ništa, on je duboko i strpljivo posmatrao. U svojoj dubokoj mirnoći primetio je ključni detalj koji niko drugi nije video: masivne linije snabdevanja neprijatelja bile su neverovatno dugačke i protezale su se kroz uski, težak planinski prevoj. Shvatio je da je njihova sama veličina, koja je izgledala kao njihova snaga, bila i njihova najveća slabost. Također je predvideo kako će nadolazeća oluja uskoro učiniti taj skriveni prevoj potpuno neprohodnim. Umjesto da rizikuje razornu, skupu bitku, general je poslao malu, visoko obučenu grupu da tiho blokira ranjivi planinski prevoj. Odsečena od sve hrane i vode, masivna invaziona sila, zbunjena i demoralizovana, ubrzo se povukla bez ijedne veće borbe. Mirnoća generala Lija mu je omogućila da vidi ono što su haos i panika sakrili od svih ostalih. To nije bila neaktivnost, već duboko, pronicljivo posmatranje. Prava moć nije bila u žurbi u sukob, već u tihom fokusu koji otkriva skrivene istine i vodi do neočekivane pobjede. Koje skrivene istine vam može otkriti prihvatanje mirnoće u vašem životu. Pretplatite se na Serbian Repo za još legendarnih priča.